pelotu 2022 August arashu 2023 amanang'asa alotu October 2022 ene minister ye trade tenkaraki challenges assembly nengas naa niking'asa naa aakutu apa kitumoki inakata. Ama inakata etii nena challenges kanyoo apa duo ina experience ulikuwa unasikia aje kama yani ekiwaki enkarna ino netii iltung'anak oonyita. Ore oshi nanu naa kara enkairukoni ajo ewuo. Neeku I trust in the Lord. Neeku ayiolo ajo olaitoriani obo le milango naa ninye oiken. Neeku ore entoki apa natii ake Enkai teneeyieuna ino tabolo ina milango. Neeku ore apa tenanu naa kaata ake nanu osiligi. Ore nanu entoki nataasa naa kashomo Kong alo agilaki olaitoriani. Ajoki Enkai ore tenaa iyie oyieu naret kulo maasai tabolo emilango. Mary Supet Show, inspiring lives. Yes, olaing'urani le Mary Supet Show, karibu sana enoolong enkai rishata nagira aitoomon atua enkipindi nikijo ene Mary Supet Show. Kayaki oshi ake iltung'anak oota nkatitin, iltung'anak oshomoita dukuya te maisha piitum sii atayiolo iyiolo ing'orita njere ore siyie labda itii abori arashu ining'ito ajo meeta emilango nagira abolo, ketii iltung'anak oimaitie mbaa naarrish kake etonyua eting'irie eitu iting' osiligi etu egorr ate nelotu Enkai eshumata alotu aret ninche. Ore taata naa kashipa oleng amu aata ministai te county e Kajiado, Honorable Janet Sereu, ministai e Gender, Cooperatives, Wildlife o Culture. Keliki ake yiok aitobiraki naata taata tena rishata e Mary Supet Show nagira ake ayieu naitoomon naa agira sii ore eton eitu itoomon remember to subscribe tine tiabori piitum ashomo anoto nkatini napaasha oltung'anak ntokitin naimaitie ompaka nebau ewueji netabautua. Naibo sii aimaki mbaa ake nataasa ena ministai nikiata taata tenoolong e gender. Neeku ayieu naitoomon tena rishata. Yes, karibu oleng. Ashe taa Mary Supet, atishipe kinotote taata. Ayiolo ajo kitooshoki ake esimu naajoki manoroto. Kaaji nanu Janet Sereu naa nanu ministai e Gender, Cooperatives, Culture, Tourism and Wildlife te sirkali e county Orkejuado. Wow. Itu taata ake sinanu aipidu nalotu aaku ministai. Aiterua tewueji needo oleng amu aata emalimui larin 19. Ore sukuul edukuya naisumishore naa sukuul e Shombole. Ore nye eton eitu kibaikine ketii apa kitoiwuoki. Yiolo ajo etii iltung'anak kumok loojito kiyieu nikiaku ena ministai Janet. Ore nanu atoiwuoki nanu temurua Orkeri te Magadi ward tiatua Nkishu naitubuluni toldorko. Oldorko? Naitubuluni toldorko te location Orkiramatian. Neeku nalo taake sinanu sukuul aisume nanu te sukuul Orkiramatian World Bank apa nayawua sukuul Orkiramatian tenkaraki enaidurra oltung'anak oidurrie Nkishu lijo irmaasai. Sukuulini nijo ong'uan apa nijo nena eetai te Ngong, eetai te Narok Ole Ntutu Arid Zone, neetai te Kajiado nana natii emakar naji Orkiramatian Arid Zone. Naa ninye apa isumare? Aisumare nanu primary school. Tinewuei naisho Enkai naamayian olaitoriani amu ore ake paidip nalo naipoti te Mary Hill Girls High School. Mary Hill? Mary Hill Girls. Enkerai naing'ua oldorko? Nanu apa entito edukuya te Makar paalo National School. Te Mary Hill Girls naboloki naa nkulie nkoitoi. Ore paapuku tinewuei najing Teachers Training College e Kericho Teachers. Naitoki alo degree te Kenyatta University. Nalo masters. Kake aewuo taata ake alo ara emalimui amu aisumishe te sukuul e Shombole idia natii embata Lake Natron. Ninye apa sukuul edukuya naisumishe. Nalotu alo Orkiramatian naisumishe Orkiramatian larin 12. Iyiok doi apa ena passion ormalimuni. Iyiok doi naiterua sukuul e Patterson. Neeku ore tenkaraki ara apa nabo
ore tilari apa le dukuya naa nanu ake openy naidipa teachers college amu kana ina paawaki Shombole paaku enkitanyanyukoto toonkulie toyie peetumoki aetu sukuul. Ore paapuku torkiramatian nalotu alo sukuul oontoyie enaning'oi te Mosiro aaku headmistress. Ntae naiterutua Patterson? Eyio naiterutua Patterson, iterua Patterson tiatua sukuul orkiramatian. Orkiramatian Arid Zone. Neeku ore tenebo o community leaders oltasati le community nitau apa irkinejik lenye eiteruaki apa foundation naji Patterson Foundation. Ipotieki apa lashumpai otii Emakar nelotu atum accident naa keeta apa oltau lormaasai oleng neji mateshet sukuul pee kimpotie. Neeku naasisho taa tinewuei najing board naaku PTA treasurer naitoki irmalimuni leMakar aagelu mataa nanu KNUT representative ormalimuni leMakar. Ore olapa le 2012 naipromooti mashomo aaku headmistress esukuul oontoyie natii Mosiro naji Naning'oi. Tenkaraki esiai niasita nikimpromote. Neeku naajokini apa iyie naidimu ina sukuul. Na ore taa paalo ake sii Naning'oi nainepu nikinteru o African Development Bank sukuul e secondary oontoyie Naning'oi. Neeku iyie apa like nanu emalimui edukuya naiterua sukuul e secondary oontoyie Naning'oi te Mosiro. Neeku ore ara emalimui naa ore apa entoki nagira anyok oleng naa kanyok aitau kewon ai metaa kaas the best amu ayiolo ajo ore kulo tung'anak likigira aitau tenakata naa ninche generation e taisere. Aisumishe between 1995 September mpaka 2014 October. Ore lelo arin naa kayiolo ajo kumok inkera naimaitie nkaik ainei and naa kayiolo ajo my students wherever they are very proud of me. Kama itejo 1995 apa interua? 19 ama maikilikuana swali etu apa kimbooyo kuna tokitin ashu kaja apa inkuna pee overcome ntokitin apa naibok enkerai esiling naa yiolo te Magadi ompaka nibau ewuei nitabau. Ore nanu ore apa oltasat laatoiwuo naa kapassionate apa tesiai enkisuma. Neeku ore apa ninye keyieu ninye toltau lenye pookin apa naikaja naisuma nanu. Neeku naa kaata apa goodwill ya my father. He was very supportive naa keyieu apa nabaya ewuei natabayie naa ina apa sinanu paata energy naidim ataasie amu mayieu naa apa kayieu apa nabaya ewuei pee kitumoki anotito sikiok iltung'anak lormaasai likitum enaa tanakata. Naa ore tanakata kaning'ito tanakata naa kayiolo ajo ore nkera naisuma etii ewuei netii naa kegira ashipa oleng tenaadol tanakata emalimui enye apa aewuo mpaka nalotu aaku nyoo naaku eministai. Neeku kayieu ake naliki nkera ormaasai ayiolo ajo ore apa inakata pee kinteru yiok aaponu naa keetai apa challenges kumok oleng naihusu esiai oontoyie. Especially ore apa Shombole paalo nanu naa ekinyokita apa oleng ajo kintukuj inkera peetumoki aatijing inyoo aatijing sukuul amu keetai apa kiama emapema oontoyie nepuku nkulie toyie te sukuul tenkaraki enutai netum nkulie kera challenges school fees. Neeku kake atonyua naa nanu apa aitashe tenebo onkera ormaasai naa ina ore pee peebau enkata apa naagirai aaya sukuul oontoyie Naning'oi naa kaatatalutua education officers naajo kekiyieu nikiponu aayayie Naning'oi amu kiyiolo ajo iyie ake naidimu nyoo naidimu ina sukuul atushuku amu etadoi apa sukuul tiabori te performance. Naa kayiolo ajo ore tenakata ntoiwuo Mosiro naa they are very proud of me because ore enkata natotona tinewuei natushukuo ina school nilepu minski e sukuul performance education nilepu discipline e sukuul nedoli sukuul ajo sukuul. Ore pee kintoki aponu aitau ena secondary Naning'oi girls naa kinotito apa difficulties oleng amu ore apa pee kinteru menyor apa iltung'anak linewuei oleng esiai e sukuul. Naa kayau anya apa nkulie kera te Makar pee kinteru aponu aiteru form 1 nayau nkera te Makar peetumoki aatodol ajo entoki etipat inyoo niteru sinche naa kashukoki oleng intoiwuo e Mosiro enashe amu eetuo naa apa sinche nejing atua neibung esiai enkisuma naa kesita tanakata ina sukuul esidai. Neeku ore ara emalimui inakata apa ara emalimui eton ara a young teacher nikiata apa mentors ntasati ormaasai naisumate noo Mrs Polong noo Mrs Mutungei noo Mrs Ngaiseri niteru apa lobby groups
lobby groups narumoki peetumoki atabaiki ntoyie arashu nitaiki enkisuma ontoyie neyau sinche iyiok apa atakira nkiken kutitik atua ninche neeku kajo nanu ore apa kuna tasati naa ninche apa mentors ainei nama aibung'a naake sinanu nelotu apa ena najo Masai Education ena najo Masai Girl Education Fund eimu emusungui apa naji Babra naaku nanu ene board edukuya te Magadi Division peeking'oru ntoyie naatalaita apa school fees arashu nkulie naata challenges peetumokini aisuma mpaka nebaya ewueji netabaitie neeku nena kuti tokitin apa ore nanu ara emalimui kiti ore naaduo amu mikira apa kumok intomonok oleng naisumate nanoto apa nafasi najing'ie irkiamani kumok oleng tiatua division. Eeta apa enduata niata tenkaraki inkera ormaasai? Naa ore tenkaraki ina duata apa naata nadamu apa enkolong nabo najo kiyiolo ajo kidim inkera kumok class 8 kake ore apa inakata amu ketii naa apa pass mark shumata oleng kumok inkera nemepuo secondary school neeku kagira apa adamu najo kanyioo kindim aitaasa kuna kera naiminita tende te katikati najo apa ore enkolong nabo naa kalotu aitobirr vocational training center ore atii Naning'oi natum full scholarship e Magadi Soda Foundation nalo aas MBA in Global Business and Sustainability te Tangasa University in collaboration with the Catholic University of Milan, Italy. Neeku ore apa project nataasa nanu aasita masters naa kagira apa aing'uraa ajo kai kinko pee kimbridge gap arashu pee mikintoki aata wastage arashu drop out tiatua society. Nalotu apa aiteru center naji Namayiana Youth and Community Empowerment Center. Wow, natii aji? Natii Amakar. Wow. Neeku naisho apa group ranchori keri 5 acres. Wow. Naishori 5 acres nikiro siyiok orkulie likae kiama otii Canada lenkae ashumpai ojo ate Kanasis Africa Relief Trust naa ninche naatareto mpaka nikishet endarasa edukuya nikias fencing nainyang'akini mashinini 10 neeku ore kuna kera matejo naatoishote naayamaki young mothers naa ketum nafasi dama naponu aas esiai e tailoring neshuko apuo nkang'itie neeku naas nena mpaka nalotu Enkai alotu aboloki 2014 nalotu sirkali akaunti ena ward administrator Ngong. Wow, ninteru te ward aiteru apa nanu esiai etii abori nitu amenaa atejo apa ntaake yie maiteru tiabori amu ore enkolong nabo naa kailepie ake Enkai enduata nailepita. Yes. Naasisho ena ward administrator Ngong aiteru October 2014 mpaka December 2017. Ore December 2017 naipromoti orgavanai Ole Lenku mara director e revenue. Wow. Yani after every 5 na kuna director from 2017 mpaka 2022. Naitoki na director le revenue. Ati apa in charge of usafi esiai osokonini esiai olaleta loonkishu bus parks, street parking, sipitalini, tiatua kaunti pookin e Kajiado. Esiai nakataasa apa, naas tengolon ai pookin, nitodolu results. Ore peelotu 2022, August, arashu 2023, amu nang'asa alotu October 2022, ene ministry e trade. Tenkaraki challenges, assembly neng'as naa niking'asa naa aakutu apa kitumoki inakata. Ama inakata etii nena challenges kanyo apa duo ina experience ulikuwa unasikia aje kama yani ekiwaki enkarna ino netii iltung'anak oonyita? Ore oshi nanu naa kara enkairukoni atajeuo neeku I trust in the Lord. Neeku ayiolo ajo olaitoriani obo le milango naa ninye oiken. Neeku ore entoki apa natii ake Enkai teneeyieuna ino tabolo ina milango. Neeku ore apa tenanu naa kaata ake nanu osiligi. Ore nanu entoki nataasa naa kashomo Kong alo agilaki olaitoriani ajoki Enkai ore tenaa iyie oyieu naret kulo maasai tabolo emilango. Ore peeshukunye enkarna ai tolapa liong'uan 2023 nashukunye nene ministry e gender cooperatives, culture, tourism and wildlife. Naisho Enkai enashe amu erishata naishoo Enkai paatumoki ataasaki olosho lormaasai. Wow. Erishata apa nikinchoo Enkai are.
Neeku ore tenakata entoki nikiasita, ore tesiai e gender, nikiata programs are. Ore program nabo naa keji gender mainstreaming. Ore tiatua gender mainstreaming naa pee kihakikisha ya kwamba ore intomonok, orkijanani, oltung'anak tarruoishi, orpayiani naa ketii atua programs pookin naatai tiatua ministries e sirkali. Ore ama nena ninepua tiatua the Ministry of Gender na ina nigira ajo tanakata. Atejo programs are tanakata kiasita te gender. Kiasita program naji gender mainstreaming, nikiata program naji economic empowerment. Ore tiatua gender mainstreaming naa pee kihakikisha nchere ore tiatua matejo ministries pookin osiaitin pookin e sirkali naa ketii irkijanani, netii intomonok, netii irpayiani, netii iltung'anak tarruoishi metaa ming'uari. Ekijo inclusion of all those people in the programs equally without segregation. Neeku neji gender mainstreaming in the programs of government. Ore enkae nikiata naa ena naji economic empowerment. Ore te economic empowerment nikigira aifocus entoki naji gender based violence. Ore gender based violence naa kejo iltung'anak enaa ntomonok ake naatum ina shida, kake kiyiolo ajo ketum sinche irpayiani. Ore tena maisha tanakata nikitii naa keeta sinche irpayiani. Neeku jukumu e department e gender nibung'a o gender sector working group. Na ore gender sector working group kiata NGOs, nikiata sirkali, ministries e sirkali, amu kiata enkopis oldisi, kotini, kiata lawyers, pee kihakikisha ya kwamba meetai ina toki nagira aendelea te Kajiado. Ore sii enkae nikigira aas, kiata sii oshi celebration of thematic days. Eetai Day of the African Child, 16 days of activism, nena pookin. Neeku ninche sii egira aikaja. Ore sii tiatua economic empowerment nikihakikisha ajo ore irkijanani itagoloki. Yani enotito training netum support pee etumoki sinche aata economically empowered. Naa neija etiu intomonok, naa neija etiu iltung'anak tarruoishi. Neeku ketii oshi rishat nipuopuo aiteng'enisho tidie toonkaulele. Ore taata tiatua ministry e gender eetai sub county committees. Ore tiatua kuna committees pokira imiet naatai te Kajiado county neetai sub county committees. Naa ninche naas ina siai tenebo olopisaani lang le gender. Kiata sii ore sii entoki sidai natadua oleng te Kajiado nagira aisupport iyiok, kiata ena nikijo gender sector working group. Naa ore oltung'ani pookin oota interest e gender, e program yoyote e gender tiatua Kajiado neponunui tenebo. Pee etumokini airiamari amu nakata etumoki ataas nyoo esiai tenebo. Kulo turrurri enaa ma NGOs. Ninche o departments e sirkali. Neeku ketii oshi tenebo pee etumoki airiamari netumoki ataas kuna tokiting. Ore tesiai e cooperatives nikitadua ajo ore taata ore paalotu nanu, ore cooperatives natii Kajiado county naa 914. 914. Netii nkulie nikijo inactive cooperative. Kanyo amu ebaiki netii oltung'ani ng'orita lemeyiolo ajo kanyo eji cooperative. Ore cooperative naa ekiturro iltung'anak enaa toolturrurri sapukin ni register pee etumoki ataas esiai. Amu kiyiolo ajo ore apa ilturrurri oyiolo ninche iltung'anak lang naa lapa kulo kutitik laa kejo oltung'ani ntomonok, nikintobirr olturrur looltung'anak 20, oltung'anak 15, sawa kesidan ake lelo. Kigira ajo pee ore temurua nabo nitushuli lelo turrurri pee itobirr orkiama sapuk oji cooperative. Otii ntomonok kuanzia 100, 200, 500, 600 weneidim ake ninche aikonaja ni-register. Ntomonok olewa na? Kijito ntomonok, ilewa orkijanani pee ming'uari ake sinche irkijanani. Amu kiyiolo ajo ketii engolon oleng atua ilturrurri sapukin. Ore nai matejo tenetumo iltung'anak ai-register iltung'anak 500. Ore lelo tung'anak nemeeta enemeidim ataas. Amu tenaa enkinyi toki itautuo matejo tenitau naaji enchata. Ama enitau enchata naa iltung'anak 500 kaja nena pisai? 500,000. Ama naaji enejo ore kila olapa, ore kila ormembai nemooki ayau enchata. Neeku ore kila olapa nitauni 500,000. Ama naaji tolari tiatua lapaitin 12 nikintau milioni karibu 10. Naa kanyioo miidim lelo tung'anak ataas? Meeta. Keturoki ate nkariak, ninyang'u ilchambai.
Neeku egira ajoki iltung'anak lang ore entoki sidai naa tenikiregister tiatua lelo turruri sapukin ooji cooperative. Amu meeta entoki nimikiindim, ore ina naa kisho iltung'anak engolon. Sana matejo iltung'anak lang liatua nkishu laa ore duo esiai ooropiyiani ebaiki nemekumok impisai naata oltung'ani, kake ore ake pee kijing lelo turruri sapukin nemeeta entoki nimikiindim aikunaja ataas. Sana ore kigira ayau ena siai nikijo mirigista iltung'anak te cooperative nikigira aimaki kisujita vision orgavanai, nikisujita program naewuo county government eimu ministry agriculture najo value chain. Ore Kajiado netii Southern region naa kegira aifocus wesiai arashu ore uweitin sana negira ailenga ena value chain naa esiai ekule. Matejo ore kiyiolo ajo ore apake irmaasai naa laramatak apake, esiai oonkiri, esiai oolonitok leather. Kiyiolo ajo ketii apa enkata naa ekiata naari ewueji nikimiraki ilonito lang. Ore tanakata etaa apa keyieng ake oltung'ani enkine nenang'aa enchoni. Mekure apa eeta ewueji nayai. Neyieng enkine nepetaa. Nejo naa orgavanai ekiyieu naa ore kulo onito lormaasai okulo loontare oloonkishu naa kemooki irmaasai aatum faida naimu kulo onito lenye. Neeku ketii tanakata ina nabo eatua value chain. Netii esiai oonkiri, netii esiai ornyanya, enkiremore ornyanya, netii esiai hay production. Kegira tanakata ajoki irmaasai ore ng'ole telde ameyu otulusoyie kiyiolo ajo eewuo olameyu sapuk oleng, nemuta nkishu ormaasai neeku kinyang'uni nkujit. Neeku kuna tare kuti naata ormaasani tiang ninye emirr peelo ainyang'u nyoo? Nkujit. Neeku ore tanakata esiai sapuk nikigira aas tiatua kuna cooperatives ekigira ajoki irmaasai ekiindim atuunoki ate nkujit. Amu tenikijo tanakata kiing'orr kila ward tiatua Kajiado county etumi ake nye ewueji neji public land. Ore naaji eniremi ena public land neuni nkujit. Neeku ore tanakata ministry e cooperatives o ministry e agriculture kipuo yiok nikintrain iltung'anak negelu ajo kanyioo idim ataas. Amu ore irmaasai kumok nejo ekiindim atuun kuna kujit. Neeku ipuopuo ntae aiteng'en negelu nche. Ekinteng'en ake yiok nikinteng'en ajo kai kinko pee kiaraa ele sina, kai kinko pee kintagol irmaasai meshomo osina tiatua irmaasai. Nikidol ajo tenikijo oltung'ani obo naa kegol amu mekure egol iltung'anak. Neeku kijo maibung'ata toolturruri sapukin naa lelo turruri eji cooperative. Nikiregister kiata cooperative officer lang te kila sub county naa keponu ni train negelu irmaasani ajo ore nche yiok ekias eunoto oonkujit, ore yiok ekinyang'u nkishu ekule. Ore ake pees ina tenaa esiai oonkujit etejoita eeta ministry agriculture iltarakitani neponu airemoki lelo maasai enkop neyakini mpekui oonkujit. Neeku county nai naishoru iltarakitani. County naishoru iltarakitani oiremoki. Already kiasita ina tenewueji tooloodokilani eeta cooperative naji Nareto 20 acres naidipaki apa aifensa. Neeku ore entoki tanakata naasitai naa kiremokini pee epikakini nkujit inyoo. Neeku kigira aasayie olosho lormaasai ajoki ore taa kuna kujit oshi nikipuoito ainyang'u naa irkulie maasai ake irkulie tung'anak ake ounito. Ore nikiun tiatua olosho metaa ore kuna cooperatives ang ning'oruni land amu kitejo king'uraa keetai toonkulie wuejitin nekitum land tenetii ninye nainyang'utua enkop enye eremo ata naa 10 acres 20 acres matuun inkujit nikishetoo nikikesu kuna kujit nikipik nena sitooni metaa ore peejo olameyu alotu mikintoki aamir kuna tare ang aapuo ainyang'u nyoo? Ainyang'u ekiata yiok nkujit arashu eeku endaa emenyang'ania namiraki enkang emenyang'ania. Mintoki apik engarri eilata nilo mpaka Kiserian nilo mpaka Nairobi nilo mpaka enkop nalakwa. Neeku kegira ajoki iltung'anak lang maibelekenya orkuak. Ekeetai sii ena vision orgavanai najo modulated pastoralism. Kiyiolo ajo ore kuna kishu apa nikigira aramat iyiok irmaasai naa kelotu ake olameyu neer pookin metuata. Ore nikimbelekeny metaa ore nkishu naaramati naa nkishu naashula naidimu
enewueji ang arashu badala nikipik inkishu kumok nikipik nkuti naidim oltung'ani ataramata nebaiki naduo kujit niunito nebaiki enkare niata tenewueji nikimbelekeny metaa ore nye tenaa kuna kule tenakata ore wueitin niirobi neyau oltung'ani enkiteng nabo ekule alang inkishu kumok nemekumok kule nindim aikuna aja nindim anoto arashu doi ninye ata ntare kule kitadua ajo ore ntare kule Toggenburg kekumok oleng Sanen netii ninye kuna amirita tenewueji toosinyat tewueji neji Latia ore ake piiyau enkine ekule eniata nye 10 naa kekincho kule kumok alang kuna kumok na nikimput temuatata naa ore entoki naitishipa ore olita nabo ekule ontare naa 200 ore lita nabo ekule onkishu naa 70 neeku egira ajo ore kuna wueitin neetoito atua irmaasai matejo sinye kibelekeny eramatare peekiyau kuna le kule kuna kineji ekule amu oshi egira aliki irmaasai ina idol enaa kegira ang'amu tenaa keton ake egira aitil ore entoki naitishipa nanu kegira irmaasai ashipakino negira ang'amu oleng amu ore entoki taata nikigira yiok aas naa ina ake kiyieu nikias ata kipuoito dukuya naa peekimbelekeny mindset ormaasai lang ajo ore taata enkop nemekure enapa nikibulu yiok naarri ore apa naa kasapuk mekumok oltung'anak tenkop naa keedo olari naa sapuk enchan natumi etaa taata kepuoi aadorie enkolong enye natumi enchan enkata nanotoki mekure kiata enapa privilege nikiata enapa kata kigira yiok aabulu kegira enkop aaku kiti kegira ninye enchan aaku sinye kiti kegira enkolong airowuaju ena naji climate change neeku ore amu kegira kuna kibelekenyat kumok aapuku nimikiindip aatapal eramatare kira irmaasai amu enaang eramatare emaibelekenya eramatare mainyiang'u nkishu arashu ntare naidim aashom wenakop tanakata naikaja naidim atang'amu enkop tanakata nikinkaja mekure sii enapa kata nikijo ake matareu nkishu entim nikindurrie enkop naje etaa enkata naa lasima peekishuku ndamunot aajo lasima peekitumoki yiok airemoki ate nkujit amu inakata kitum kuna kishu ang inyoo nkujit kaa duata iyata tenkaraki ena ministry ninoto lapaitin aja iyata 4 naa nijing olapa le4 apa aewuo neeku karibu lapaitin 5 kenduata ino tena ministry agenda ore tenakata ena ministry ang naa ore taata atejo apa nanu maton tenkopis ekimpang aapuo amu ore ake peemikintagol kulo maasai nimikigol ake siyiok ore iltung'anak oinepu enyamali naa yiok inepu enyamali neeku ore tenakata focus nikiata yiok kintobirra yiok programs ang naa ore sana kijing'ita atua nkishu tengolon kidipa taata atejo kitabaitie tenakata karibu iloshon pookin kigira aitabaya ele kilikuai naa ore entoki nashipakino oleng kegira iltung'anak lang aang'amu tesidano oleng etii ninye loiterutua enkiremore toowueitin netoito oleng kayiolo ewuei nebo netooyio nairemishote tenakata ntasati neuni irnyanya neuni nkitunguuni neuni mpuka kama ina kitoki ake ainyiototo apuo ainyang'isho neeku ore entoki najito nanu nikiroro olopisaani lainei nchere lasima peekimpang mikitoni toonkopisini ekimpang aabaiki irmaasai lang peekintabaya ele kilikuai amu inakata siyiok eeku keeta entoki nikitaasakiti olosho neeku mikitoni yiok ekibaya ore tenakata enaa paiter alotu mpaka tanakata kindipa aitobira cooperatives ng'ejuko 30 naa ore ena project nagira alotu tanakata amu itu naaji aimaki nikijo value chain nikigira aasisho oleng o ministry ya agriculture kigira aitumia taata mekure tanakata egira ministry alaa ninye ake openy kigira airiamari enaa ministrini 4 kitii yiok kitii public service kitii etii agriculture etii trade netii enkare amu ore nikibaya ground pookin ake peekindim aitobira aata entoki nikiasita naa tenikiriamari pookin aapuo ground neeku ore entoki nikiasita kiyieu nikias entoki naji capacity building ekulo tung'anak lang ore iltung'anak oosita esiai ekule enaa dairy farmers kiasita capacity building aiteng'en ore ntarikini 21
niporoko yiok orkiama le WWF kiata enkiteng'enare e cooperatives kule o cooperatives oonkujit egira aponu aiteng'en irmaasai. Neeku ore tenakata yiok entoki nikiasita naa enkiteng'enare. Ore sii enkae toki nikiasita naa pee kihakikisha nchere tenetejo iltung'anak egira airemisho netabaitie iltung'anak le agriculture inewueji pee etumoki ataasaki ina siai clearing enkop. Tenaa mbegui oonkujit nihakikisha nchere itabaikiaki nena kujit. Neeku mikipoito tenakata yiok ake kigira aibung'a okuna kulie ministries. Kigira yiok airiamari oleng o Ministry e Agriculture o Ministry e Trade. Amu ore ena project e value chain nagira alotu naa ekigira aitumia approach e cooperatives. Nchere meeta ward nemeeta ward cooperative enye. Ore tiatua ena ward cooperative neetai inkulie cooperatives kutitik natii atua ward. Naa keeku ore ena ward cooperative naa ninye nang'amu products naing'ua kunda cooperatives kutitik kulie abori. Ore oltung'ani oitau enaisho oolotorok naa kihakikisha ki-channel through the ward cooperative. Tenaa beef ni-channel through the ward cooperative. Tenaa matejo irnyanya ni-channel through the ward cooperative natumoki ayau to the county aggregation center. Wow, olaing'urani le Mary Supet kigira ake apuo dukuya tenakata itoning'o mbaa napaasha naasita eministai lapaitin almost 5 months negira aas esiai egira abaiki huko mashinani akiendelea kufanya kazi. Agira aikilikuan ena mbaa kuna teenage pregnancy. Amu ore Kajiado County I think number 3 tenkaraki egira nkera aagil enkalamu. Kama ena ministry no kanyio egira aas pee ing'uraa tenaa kedou arashu kiboori ena teenage pregnancy kinterutua programs e counseling too sukuulini kiriamari orkulie aisotuak amu kiyiolo ajo ore entoki edukuya naidimi ataas naa enkibooroto naa pookin pee kindim aibooi naa ekindim aibooi tenikipuo airorie kuna toyie tiabori nikirorie sii mpaka ntoiwuo amu ore naa entoki nayieuni naa entoki naji behavior change. Neeku kiasita yiok counseling pee king'uraa enekimbooyo. Kake tenelo sii duo metaa etaase naa eking'oru ake nikinko pee kansoli ena tito pee ihakikisha ajo eshomo ena tito dukuya tenkisuma enye. Neeku ore entoki nikigira aomon kigira aadoyio kiasita counseling kintumia kuna ward committees o sub county committees gender olaisotuak laroi lagira ajoki kiata gender sector working group. Neeku ore tenebo nikigira airiamari aanyok aajo kias entoki naji counseling pee king'uraa enaa kimbooyo kuna pregnancies ekuna naa kintumia taatoi mpaka lewa kulo laiguanak ilewa amu inakata kitumoki airiamari tenebo metaa kedol ajo mee entoki oonkituak ake. Kake ore ena naa enyamali nena pookin kira olosho naa lazima pee kiriamari pee king'uraa enikinko pee kiisho. Kanyio naaji ijoki labda ntoiwuo tombaa naipirta enkisuma ina nikigira aing'or endewueji arashu dii ninye nkera kuna university irorie. Ore entoki natadua nanu sana ara emalimui naa nchere meetai iltung'anak ng'eni enaa nkera ormaasai. Teneishori nafasi naa kidim ashomoita ewueji nelakwa. Neeku ore entoki nagira aomon ntoiwuo ormaasai naa nchere maibung'a enkisuma aakurraki. Amu ore megira enkop ang' alo amu ore naaduo natii entoki nikiwuasare yiok naa kiwuasare eramatare. Kiyiolo ajo kegira enkop aibelekenya naa kiendelea aibelekenya ilarin ooponu metaa pookin ake entoki naret oltung'ani naa enkisuma ake nikindim aikunaja atareto. Amu ore nye mpaka ina ramatare nikigira ajo nemekure enapa ramatare eapa kigira ajo eramatare tanakata naibelekenya. Naa pookin oltung'ani oyiolo ajo kanyio eramatare naibelekenya naa oltung'ani oshomo sukuul. Naa pookin dii ninye ake ata tenaa biashara biasharani naa kigira ajoki tenakata ntoiwuo tenegira nkishu aaku kuti matijing biashara. Negira orgavanai ajoki iltung'anak maapiti ntaoni kake mee nikipuo ntaoni kake kinko tenikiasisho mikiyiolo enkisuma. Neeku kagira ajoki olosho lai maibung'a enkisuma nikikurraki niisul amu kang'en inkera ang' oleng nikirrip inkera ang' pee kihakikisha ya kwamba enotito enkisuma amu ninye ake entoki nalotu abolu olosho aisho olosho entaisere. Ayieu ake naikilikuan ena swali ngolikinot naimimayie
tiatua maisha ino amu ore mpaka ewueji nitabawua labda there are some challenges indim ake atiaki oltung'ani enaa nabo are peeyiolou oltung'ani ajo ketii oshi challenges naa kiidim oltung'ani netum victory nelotu aaku minister. Ore entoki najoki nanu irmaasai ore oltung'ani pookin lidol orabayie ewueji netabayie orpayian entomononi meeta aikata etejoki apa metum errap etii enkuo ntare lasima paa ore ilo tung'ani neimayie challenges arashu ngolikinot oleng. Neeku ore maisha ore sinanu mpaka tonta taata are ministai aimayie taatoi nkulie sapukin oleng naagol kake kayiolo naa apa nanu dukuya naikaja dukuya naloito neeku atemenayie apa naen enkoriong naitagoluo mpaka nabaiki ewueji natabaikia tanakata. Neeku kagira ajoki irmaasai lang ketii enakop ingolikinot meeta ore oltung'ani onoto maisha nalelek ore nye kayieu naa najoki ntae nchere natejo naai ake ore iltung'anak kumok pookin linepu teshumata tidie enijo aning story enye pookin kumok taa eimayie engolikinoto. Ore iltung'anak kumok oimayie maisha nalelek nemekumok taatoi lootabaitie tanakata enewueji nikitabaitie yiok. Itu ebau iltung'anak kumok enewueji. Neeku ngolikinot weng'iriata nakiya eneedo. Ama pigira amitu nkera idia magadi itu apa itum ntoiwuo labda naagoro nikiarr inkulie. Ore taapa ewueji netii natadua nanu netii ngolikinot oleng naa sana apa tinewueji te Mosiro Naning'oi girls. Amu eishoori ntoyie nekwetu enkerai amu etiu naapa inewueji enaa osanago kwetiki enkerai natum nyoo naa keya nidol irpayiani etusujutua enkerai kisikaka enamulai ene. What? Neeku melelek kake ore naa sinanu tenkaraki experience nanoto naa kara sii enilo osho naa kara sii trained teacher nayiolo entoki nikiyieu taisere tende wueji. Ore apa enkata sapuk oleng lemolarrabal saa ingine kiimoo ntoiwuo kake kaitoton naliki ajoki kesidai taata enkisuma tenkaraki ena wena naa ore ake piiutaa naa kedol sininche. Wow. Kaa enduata niata tenkaraki ele osho in 5 years ama in 10 years to come? Kagira nanu aomon sana iltung'anak lang lormaasai otii wueitin neetii. Ore ake pee kitipik Enkai ewueji nitii naa erishata ang ena pee kinyoroto nikimpang out of our way mee enkata ena nikitoni te comfort zone enkata ena nikimpang nikipuo aabaiki olosho. Amu ore yiok matejo naisumate natii wueitin neetabaitie naa yiok naishiakino nikishukokino olosho autaa ajoki inji taatoi kindim ataas pee kindim atabai ende wueji te maisha. Amu ore tenakata yiok kiyiolo enikununo atua nkishu amu tine kitubulunye kiyiolo enikununo atua lashumba arashu ena maisha taata amu ninye kitii. Nee ore sinche yiok nikisumate enaa loreren arashu kiata nye enkisuma sapuk oleng. Neeku kiyiolo tanakata yiok ajo kai etiu atua nkishu kai etiu ena maisha najitoi tanakata. Neeku ore yiok lootamayiana Enkai lormaasai otii wueitin maipang'aki olosho maibelekenya ndamunot oltung'anak lolosho lang matuutai sii amu ore irmaasai naa keeta enkure weyieunoto enkibelekenyata. Wow, katukul ororei lino obayie kigira aidip ena rishata e Mary Supetio nayiunye kwanza naisho enashe amu you are not complicated nitumoyu aing'orua na nimekutafuta tu direct meeta oltung'ani laimua na nimekupata najito ashe oleng. Ororei lino obayie. Atejo sinanu ashe Mary ore tenanu I'm just simple like that. Amu ore tenaishoki mataa ministry enare ministai maisho mataa mang'amu esimu oltung'ani. Maisho tenaa kaloito oshiake enkang' ai neton ake aloito metaa katumie oshiake nanu kara taata sinanu ng'otong'ania toning'o. Neeku ore being a minister neme entoki nai nikinko metaa mikitum irmaasai. Ore nanu neton nanu ake ore nanu enkewon ai neton enapa kewon ai ake ara emalimui nanu ake tanakata nanu naa kaidim oltung'ani pookin aikuna aja naa kaidim oltung'ani natejo ashe Mary Supet ayiolo ajo taata ng'ole kirorie naa nanu naifixaka ajoki ore amu mikindim anototo te katikati ewiki manototo taata pee kindip ina nikinkaja amu ore nanu entoki najito naa kiata osina sapuk tenkaraki ele osho. Ore ele osho tenimikimpang'u yiok nikintau ate naa kidak olosho lang kidolta. Kake kagira aomon nchere
eton naa ore olosho lang naa eton olosho laa kesarunoyu. Eton naa ore tenakata enkop, ore sii enkae toki nagira aomon irmaasai, kagira aomon irmaasai ajoki emikimirr ake enkop. Matapal emirata enkop pii, amu ore ake pee kimirr enkop nejung'i iyiok dama kidolta, nejung'i ntokitin pookin naba enaa nikinkaja nikiata. Neeku kagira ake ajo ashe Mary Supet, shomo dukuya iasita ina amu ore ninye tenikirorie iltung'anak lang naa nena naidim atabol iltung'anak lang nkonyek neyiolou ajo kigira siiyiok aajalie kiti wueitin nikitii. Ore sii tesiai orkuak lang Mary, matorikine naai, neimie UNESCO manyat uni ormaasai nikijo rites of passage, enkipaata, eunoro orng'esher. Neeku ore eloito dukuya kigira taata ajo mikiyieu toi sii ata duo kigira ajo enkisuma, kiyiolo ajo ore orkuak lormaasai naa orkuak tenakata laa ninye oletipat te dunia musima. Kiyiolo ajo ore peegira ilashumba aaponu oleng Kenya naa keponu tenkaraki keyieu neponu adol ajo kang'ae kulo maasai. Neeku mikigira taata ajo ekiyieu nikiarr orkuak lang airruraa pii, kigira ake ajo ore orkuak lang, ore aspect sidan orkuak lang nikiimbung', ore kunda torrok nemesidan niking'uaa. Neeku ore nanu ara eministai e culture nikigira ake anyok oleng pee kimpromote culture. Kiyiolo ajo kitii ng'ole telde apa ewiki musima maa cultural week te Narok, ore telde ari nikipuoito Sambur maa cultural week, ore tolari le 2025 naa te Kajiado eetai maa cultural week. Neeku ore esiai e culture nikinyokita oleng. Ore sii tesiai e tourism and wildlife nikigira anyok ajo kias mapping out amu kiyiolo ajo ore Kajiado naa keeta Kajiado potential e tourism te Kenya musima. Neeku ore entoki nikiasita kigira ajo kias mapping out e tourist attraction site te Kajiado, nikinyok ajo kias marketing e tourism tiatua Kajiado. Olaing'urani le Mary Supet Show, kayiolo ajo eeta entoki ninoto tinewueji, etayiolo ajo ng'ae eji Honorable Janet Sereu ing'ua Loodokilani, enkop ang' tidie wueji Magadi Oldorko ina Orkeri. Yes, Orkeri. Netamayiana Enkai mpaka nelotu aaku ministai, itodua story enye meeta entoki nemidimayu. Labda unaniangalia nidolta enaa meeta entoki nemidimayu. Ore taadoi paajito Magadi naa kitoki aaku remote kabisa, lakini eitu ibooyo ina metaa olapa tung'ani oyieu neeku. Netejo sii ibung'aki entoiwuoi enye enkisuma. Neeku ata sininche entoiwuoi laagira aing'orr, ibung'aki enkerai ino enkisuma, turrumoi tenelo negil enkalamu, magira nanu aisupport peegili enkalamu, kake in case tushukoki sukuul nirorie. Nirrumaa akeyie yie amu kilo Enkai eshumata alo aidimie. Nagira ayiewaki erishata sidai namayiana kitumo tenda wiki terishata ake naijo ena, terishata nikijo Mary Supet Show. Tolikioki ajo kang'ae kiyau next, mwenye unasikia unataka kujua ni nani, story yake pee kitum encourage. Kitumo enda rishata. Remember to subscribe. Ore igira aing'orr, remember to subscribe. Kanyoo naaji iyieu ninkilikuan ministai tombaa naipirta ministry agenda amu bado naweza tu muuliza. Neeku kimayian Enkai oleng, agira ajo inoto erishata namayiana. Mary Supet Show, inspiring lives.